ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At to'y mat kisupliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asuplit isang agasot a kwartak rokse. Wen ata 60 pesos ti bayat ti ginatang yun, nana. Apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigatak laang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na dayjay. Kas ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kas ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga, itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw, anya nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo lang ang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Ang mga no agkamali kayo iti presyo. No, apay nga minadi mo pagpapadaan ti presyo, ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwadan no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak enton maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakaw. Una na, dito'y kami nga agnaid iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na. Ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan napay nga mo tag sao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa. Manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayang Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan, Mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay, gayam. Dito yung kayo nga agnaad, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay, magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad. Tapno makatipid kayo. Kan manayunan mo laang ti customer ko. Ni salin magdagim matam.
Isuma ngamin tatang. Nagawid da gayam di ta balay da. Wen, agnaadda kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu kanu ngamin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwana tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo kang kwana. Wen ata saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong naglutaw sa lane bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabalak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dung nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon tin ti patatas bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Aginana ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida grubwat dan. Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen ata no kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan agpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malain? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalene. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Ah, awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangos. Day talaang. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaang. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangam. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, ta isupot ko tigat gatangam. Atoy. Atoy mo lang ti suplain. 150. 150 laang ti suplank. Wan, apay ka day. Ngimi na magayam man ti bangaus. Wan atang immi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Supplain, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talaang matinted ti kumarem. Na,
Mano ti bangus ita aya? 350 ti may sa kilo? Ngimi na kanumay. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tila ko na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inharamid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumarik. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yo, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti store ni Roxay. Mano ti binayadan yo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 laang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No, amo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na. No kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara kaday. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbiddaw, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga store. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamutan. Apay nga iti store pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tano siyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat ko nayo, tatang. Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyan mo, bakang. Ngam nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan ka. Awan mo't kitday, bakang. Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day jay, bakang. Uray gayim ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana kat adakan nyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amo dati kalukwam. Iso akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kamay. Di mat binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli na ti customer mo. Apayan, Roxay. Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko.
Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo amaamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kahit kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawa, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Kanya tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutan. Manmanumutan ti umay gumatang. Wana ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo't. Puno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko da jay tatang. Noda nga minti may bagakeng ka, dumngag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko, asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao, as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agabrod mo gayam ni baka mo, Leonard. Asino tinakalamagan nyo ti dayta nanang? Isumot ti na ibaga ni abalayan dudong kanyak. Pudno ka day. Una lang, agabroden ni bakit ka. Ay nawaw. Apay nga agabrod. Asino ngayon ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Adak mo't nanang. Siya akong ti makamu kadagiti ubeng ta ni Almira tagtrabaho. Ay nawaw. Baliktad ka mo. Sika kumati nagabrod Sika nga rod ti lalaki. Lagi di kayo tagabrod na lang. Ni Almira latan Sika ti lalaki. Ngam kastapay lang ti kapanunutam. Kabailan ni Almira day tananang. Lukayat na tagabrod, saan ko alapdan? Siguraduan na lang nga day pauit na sustento dagiti anak na. Na, di ka mabaeng iti kastangar aramidam. May sakilo man a mantika, Marivina. Day talaang, Mare. Wen, Mare. Mangigisaak man itinatang. Wen, Mare. Ay, kaano nga minan ti flight mo, Mare? Intun umay alawasen, Mare. Dandanimot gaya man. Wen nga road, nagpartak ti panaglabas ti aldaw, Mare. No, ape nga min asaan anila kay mo ti pagabrodem, Mare. Isumot ti lalaki. Ay nawaw, dayjay pay ti ko na, Mare. Di na kayat ti agtrabaho dayjay. Ay, nagpamilya pa ilaang no di na kayat ti agtrabaho. Naku nampay, no sa anak nga agsakripisyo, awan agbisin ti pamilyami. Si kamat ti makaamo kadagiti ubing lakay. Wen bakit?
Kitaam taam mga numaliwayam ida. Ay nawaw, amok na niya tirumbang aramida. Sana masapul na ibagam amin. Ulitek taam mga numalipatam manen. Uray di mo ibaga, aramida klat tabakit. Anyat panagkitam kanyak aya, awan amuna. Kasano, katkasla di mo amo ti aramidam. Manmanula ang agunay ka dito'y balay. Aging pakikakitin, tapno di ka maladaw iti flight mo. Asikaswam na imbag dagiti ubeng, naawatam. Uwing kunak lang aro, At daladakas ang mapasamak kadakwada, makita matalaga. tasirmunan nakpailaang ngamin. Apay nga tala ngay mawag ka si Calmira. Wan atay tala ang anawaya anak, apay ka di aya. Ay nawaw, di mo't imbagakin ka na ibusan ti kwarta ngayon pawit mo. Di mo nabasa ti text ko aya. Naibus adagos. Wan, awanin na bati. Agtipid ka mo ngamin Manulang mo di pawit mo ay. Mangipawit kang tumanan Saan anala ka ti trabaho ditoy? Isung agtipid kayo dita. Awan imbaga ka na laka ti trabahom dita. Ti kanyak lang, kadi mo liwayan ti mangipawit iti sustento dagiti anak mo. Ay, rupat kwarta talaga. Sa anak arupat kwarta, tapno ibagakin ka, para ka dagiti anak mo ti kwarta daw dawatek. Da kayo pa'y man ti mga awir ka dagiti apuyo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Awan mo trabahom kang. Alamot tan ananang, italaang mo't manan. At ngamin napatig alakad mi kini Pare Simeon. Bisyo manan. Basta dalakad mi, di yung salud-sudan o salino. Di ka kadimabain iti katugangam iti kastangar aramidam Anya ko matipagbain nanang, aw madakas nga aramidat. Mabambanog ni bakit mao ngagtrab-trabaho ije balasiw tao. Kitsika, day talaeng agpaliwaweng tar aramidam, day tabisyom tiin intunarum. Saan mo't nanang, da kayo kid di mo't. Day ta ka diti makagapaw, no apay a pinagabrod mo ni bakit mao, tapno nawaya ka mga ramid iti kay kayat mao. Ha? Nakababain man ti kasta, Leonard. Naimbangal daw mo, Marivina. Siga magayam, pari Leonard. At dala akong maarak. Arak manan. Ay nawa, awan pagdanagam, tabayadak ti arak nga laag. Saan ko nga utangin? Imbes nga igatang mo iti si daan dagiti ubeng, igatang mo kit din iti arak. Italaang may. Kano masansan mo ti panagin inom yo. Pinanawam sa manin dagiti ubeng ije balay yo. At daday tayo ni nanang. Awan pagdanagam, Mare. Ta safe and sound dagiti anak mo iti bunyag. Una yun ti kasta, pari Leonard. Di ka makonsensya iti kastangar aramidam. Apay ko mamakonsensya, katawan mo't balbad ka katao. Mabambanog ni Mari Almira ijay abroad. Kutsi ka, relax ka laong. Saan mo't siyak mo't ti mga saasikaso ka dagiti anak may. Kano ka na yun nga ipaaw-awir mo kin ni Nana Silvia? Nagadulakid din ay bagbaga mo. Saan ako nagumatang iti arak? Makapatismaya ka mo't. Naimbagngal daw mo, abalayan Silvia. Kastamot gan ka, abalayan dudong. Nagkapuwak ti tabalay na Almira kin Leonard. Ngamawan mo ti tao ijay. Sarong karak kumadagiti aputa. At dada dito'y balay, abalayan. Nakaturog da. No kasta, sikat ti mga awir kadakwada? Woy, nabalayan. Diyak amo no sa dino manen tinapanan tinalaing nga amada. Anya nga ron aramide ni Leonard no kasta? Agpalpaliwawang Di na mo nga rod kayat tiyag trabaho. No adda may bagakan kwa na, ka di na mo't ipangag. Anya? Ay awan babain da dya tao abalayan. Iso ti lalaki, ngam kaslaawan mo't arapaap na para iti pamilya na. Nagrigatin ayati kasta. Naku nampay. Ay, siyak ti mabain iti anak mo. No saan laan nagagat ni Almira aputot mo, ay talagang agbising ti pamilyada. Nakasaritak na balayan Silvia, hindi na minsan nga aldaw anak ko. Kat, Kontrolin ti pauit mo akwarta kinlakay mo.
Ngamen, saan namot nga aramidan ti pagribangan na ditaon? Ay nawaw, anyat kayat yu asawan tatang? Saan nga iso ti mga sa asikaso kadagiti anak yaw? Anya? Dahil tatipod naw. Ni abalayan Silvia mo't gayam ti mga awil kadagiti anak yaw. Ay nawaw, talaga nga awanan ba inmot day di alalaki? Pudno gayam ti dandalon da kanyak. Kunak ano chismis laang iso ang nagululima kak. Agsagana day di Leonard. Ikami ti pagnakman na anak ko. Marmarwam ti kasya klase ti lalaki. Di na kaya tagtrabaho. Papakpakan lang magayam kang ka. Apay aya atex ka atex si ka Leonard. Kasanumot ngamin, kurang timpawit mo akwarta. Kasano akurang? Amumot anangin na ti magagatang ita. Ay kat ano sam ano anya ti adda, i-budget mo nga men. Ay unay kan Almira. Isungarot a pinalubusan ka nga agabrod. No kayat mo, di agabrod ka mat. Di ka makaawat mo. San ang mabaling nga agabrod ta adwa? Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Oho, no agsasao ka dita, kaslaas asikaswam dagiti ubeng. Ah, anyat kayat mo asawan. No manutimpaw it ko, iso ti anusam. Saan kat atariklamom tinang nang runa. Agyaman kakit di ta dapay lang maipawpaw it ko kang ka. Talaga nga awan manak na mo, Leonard. Apay manin nanang. Di o kadi kayat nga asikaswan dagiti apuyaw. Agsapol ka nga rudon iti trabaho. Tasya kun ti mga awer kadakwada. Awan mo't nga rudmayat a pagtrabahuan dito lugar tayo. Ay na, pangaasim man tagbain ka mo. Sino ko matipagbayinak nanang? Mabambanog ni bakit mo ijay abroad. Katsi ka, ay na po, maya tibiyag mo ditoy. Desisyon Almira ti agabrudan niya. Sinuportarak lang ti arapaap na. Nagabrod tadi mo ngamin aramidan ti pagrebengam kas padre di pamilya. Tsak man gaya mo ti kamali. No saan nagabrod ni Almira? Ayawan latamok, Leonard. Talaga nga agbisin ti pamilyayo, tasadot ka mo launay. Diwan lang. Ni Almira tinagagay. Siya akong tisado. Adda kayat ko ang maamuan, iso nga inawagan ka, Marivina. Anya ti kayat mo amaamuan, Mare? Pudno ka diti idandanon da adamag maipapan iti asawak, Mare. No may papanday ta iti bisyo ti asawam, kanhayahay abiyag na ditoy. Pudno, Mare. Anya? Ti bisyo na ti papapanan ti ipawpaw it mo akwarta, Mare. Agraraman alalaki. Isumit lang ti may sa apakasikuran ni Nana Silvia. Kasano mga min, itulod na dagiti anak yu iti ayan ni Nanang na. Intun kwan, mapan makiin inom. Ay, talaga day di atao Urayan na amalpas ti kontrata. Isulatan ti ibaon mo ngagtrabaho, Mare. Isumit ti lalaki. Kundi na mo lang ang asikasun dagiti anak yu. Kasta nga agpaiso ti aramidak, Mare. Para makita Almira, Apay anak lang ka nakakita kanyak. di mo matimbagbaga nga gawid kagaya may tabakit. Un ata kayat kayo asorpresaan. Dagiti ubingay. Ay, kuha bakit? Di, Ayan dagiti ubing ko nak. daday tayo ni nanang. No kasta. Impaawir mo manan kinanang. San mo't siguro adakes, tapo na mo't lagi dyan? Nalaing ka magaya man niya. Tapno makapagbanding damot laang, bakit? Makapagbanding mat nga ibagbagam. Kat isumot bakit? Amok impaaw-awir mo dagiti ubing kinanang tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Talaga asadot kang asawa. Awan pa'y sir-serbi mo't. Mare Almira? Siyak nga ron, Mare. Ay nawaw, kaano pa ang nagawid ka, Mare? Idi na minsan nga aldaw laang, Mare. Kat ay na. Talaga ang makapaburak iti dara day al Leonard, Mare. Anya man hindi naramid nila kay mo, Mare. Nagapa kami Anya? Kasanumo ngamin, Mare. Nadanunak ang nakailad ije balay idi nagawidak. Sakat nakarugrugit ti balay. Talagang awan sir-serbi na, Mare.
Kaano ngagsubli kay Jabrod aya? Awanan, sa anak kon nga abroad. Anya? Si kamot ti agtrabaho Ning, sayang mo't Si ti lalaki. Ipadas mo ti agtrabaho tapno adamot serbim Saan kat aday ta bisyo kon barkada ti ininto na rin. Grabe ka mo't ngagsasao. Apay nga agsakit tinakam mo tunggal ibagak nga awan ti serbim. Kat pudno mo kita man ti kastangar aramidam. Panagkunam ka de kat aramid day ta ti ulidan nga asawa. Nanang, dituyak pa ilaang man balayaw. Na, saan ama balay nga gistambay ka dito'y balay, Leonard? Napudot nga rod ti ulo ni bakit ko kanyak nanang. Ay kabasol mo lang Hinaw. Di mo nga min aramidon ti pagrebengam kas padre di pamilya. Iso aday ta, pagpupudutan na ka ni bakit mo? Nasayat man nga rod, di kasing isaw-sawang nananang. Isi-isiin naktupay ni bakit ko. Apay ngagsakit tinakam mo, nupod-numot ti bagbagana. Agtrabaho ka mo nga min para iti pamilyam, tapno di na ibaga nga wan serserbim nga asawa. Nanang, Saan amabalin ani bakit mo tinamnamaam? Saan ka mo't abaldado ka? Nilakay mo ngay. Awan dito'y balay, tatang. Ay nawa, sa dino tinaparan na. Nagapa kayo manay? Nagapa kami talaga. Na yan. Kasano, kat di na amo ti aramidin na, tatang. Awan sirserbi na. Nakababain ka na kitik arubayo. Amuda mo lang ti mapaspasamak, tatang. Ti panagrik tupay, kat kaslaak single mom. Kita am ti langak, tatang. Aglang nga akon agurang iti katatrabaho. Anya ginadamag ko, Mare? Nag-apply ka numutin nila kay mo. Uwan, mare. Isumot lang ti imbaga ni nanang kanya. Nasaya at matnog trabahon. Wala nasakit ka no tinakam na, idi imbagak nga awan serserbi na. Nasakit nga agpaiso ti mabagaan iti kasta, Mare. Napunwanak mo ngaminan, mare. Sa bagay, di ka mababalaw, Mare. Tanukit kita agkat pudnumot. Awan serserbi ti asawam. Bareng agnakamatan ani Leonard. Saan mo't amabalin asi ka babae tinamnamaan na mga ramid iti amin? Naku nampay, mare. Isu ti lalaki. Isu kumati mangi daulo, kan mangi takder iti pamilyami. Kumusta ti trabaho nga inaplayam? Good news, nanang. Naawat akmat lang. Ay, nasaya at ano kasta? Sigurado ang maragsakan ni bakit mo? Nga ta? Wuna tadamot laangan survey. Ninanang mo. Kasta ti maiparbeng nga aramidem. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo ipasakan bakit mo ti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Numalak ti mo na swildok. Agawid ako ni Jabalay, nanang. Una, aramidem ti pagrebengam. Iti kasta, di na kaisi-isian ni bakit mo, kat irespeto na ka. Sikat imangin budget iti kwartak, bakit? Ay nawaw, nangalaam mo't iti kwartam. Nagsweldo kami, bakit? Ha? Manipod ita. San tayo ngagparikot iti kwarta? Tagtrabaho akon, bakit? Pasensya ka na. No nagbalinak asakit ti ulom iti kalabas. Ikarit, agbalbaliw akon, bakit? Ay nawaw! No ka ba alampay ti agtrabaho kan agagat ka. Di ka agsadot-sadot. Nang runa pa'y no sika ti padre di pamilya. Laglagi pam nga ada pamilyam amang namnamakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana.
Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay laang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka tapno makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Di ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan nakalaang ni nanang mo. Siyak man nga minin tinakitang. Di ta ka man lang. Anay ko! Tibuok ko diyan! Di nagtaltalikudan no kasarsarita ka Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapa mon. Dayjay atimidan nanang. Niri ka manan. Nanang, makapaasar dayjay a babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka mangam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunam ken kuana. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas nga aramid anak ko. Di na laang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rica ngam itisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran kamutin iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbaga ti anak mo tani. Uyawon na mutin ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay ngami na pagpupudutan yung agi na day ari ka. Awan mo't kit di. Kayat milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggedak ita, awanan Isupay manen apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybay am ko mga minday jay ajilyan. Ingguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano atal-talikodan no kasarsarita na? Hay, una yun aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan, kung kunanay iti pagadalan. Kastamat kami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapan ka kindinurang. Kasi matapok. Ang mga no idadanas dayjay. At damot gayam tangtang sit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbakutan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurom. Kitaam dayta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rica. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rica. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubay. Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat tati inana, tatang.
Saan nga amo day jay awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din ti dakas nga aramid ti anak na. May samod day ta Wilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa ay tatang. Itikas di apa nagsasao na itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di mo tagbay na ya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mo ti ugali na, tata. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod, apong. Hangam di mo latan ni kaskaso, apok. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta titimid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka, apok. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? Saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano? Adda bagsak na. Iso nga extended manen. Talaga gahayam analalaing ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayja Rika. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. San kayo amabain? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. Nuawan na sayat ngay bagam. Aguli mo kalaktan, Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian itilistaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawan nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin to mga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen ta inuna amanan anag turpos. Timidan, kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag ket adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga no dakes met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mag. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehiyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Aday umot anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mat siguro ang marigatan nga agaplay, iti kastoy akinapintas ko, nanang. Sigurado dayta, anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita no mano atawanan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta kat pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan mo't day. Kaya't ko lang tagkatawa. Isungag mamalas ni Jillian atakasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta. Iti panagkunam kadikit na sayat ng uyawan nyo tilang ati padayo tao.
Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Ah? Anya ti kunayo? Ah, Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, ipadas ko man ti agaplay. Dukasta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, kat adda mangawat kan ka. Nagdigo sakmat, kan presentable mat ti kawas ko nana. Tatimid mo ti parikot. Anyat ko na yun, nana. Awan! Ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Inbakbakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay, apong. Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna, apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di, kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanya, apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na tatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada, apong. Ay, ngam kasi ti kanayon ko ngay bagakin ka, apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang, ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay, kat agaplay kan, Jillian, anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na, anak ko. Adda mo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga rod ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti agaplay, iso alalaingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ang ma-interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumot ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali, nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahuak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakaw. Kan as-asideg pa'y apagtrabahuak, nanang. San amasapul nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga rod ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anya ti ko na, Marika, apok. Agaplay ka, maestra. Una po, adda ka no bakan ti aposisyon ijay laod. Aplayam nga roda na dagos. Barang si katipilyan da. Nag-apply mat gayam day jay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagiddan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro Ang, anya kumait, ano nag-apply mo? Kasano no iso ti pilyenda nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay ti lang ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, apong. Ha? Anya ti good news apaw. Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka. Agisuro kan taon, jalao da pa. Una pong, adamot laangan as-asideg apagtrabaho. Ay, congratulations sigurado amaragsakan ni Nanang Mawa.
Parcinta yun to ti may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Ne, apay ngay nga agsun na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak apagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko day jay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isungag pa iso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dakan ka. No iso ti nakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Iso nga iso ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali a tao tinapagasatan. Saan mat kiti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo, no basura mo ti ugalim. Talaga nga awan tinasaya at apagbanagam. Ay nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakas met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.